Nungsiba ichilinausing, ngasidi koi punna. Ahan batangka koino, nikagi matangda Taaminnasi. Nikagi tangai fadabamsung, nikagi niyam. Islam dharmana fitrat ki apamba khudingmak sariyat ki pangkai manungda. Pang thongna batambi amasung, masigi niti niyam puno takpi. Nikah Haiba sisu miyoibagi mapoki oiba apaambada amani. Karigumba nikagi mari asi niyam amasung achet jimedari ga loyana pang thoknabadi nafal ibadatagi hena chawi. Allah Rasool S.A.W.gi ge pau takni. Kanagaman nikah taure. Mahagna masage din tangkhai ma pura taure. Hauzik mahagna lemhori ba tangkhai gi matangda Allah bu kigadabane. Maram asina Quran mazidna mafhum kaya mukta nikah gi apaamba pokhanbiri. Allah Ta'ala na masibu nabi singi sunnat amasung tarikani haina singthari. Quran na haibiri tasing bani aikhoina nakhoigi mamangdasu Rasool mayam ama thaki amasung makhoida nupi angang su Khudol tamki. Nikah gi sunnat mayam amane madugi manungdagi khar mafhum asida panjari ahanbada chamna nikah tauba. Ani subada masjid ta nikah tauba, ahum subada Juma numitta nikah tauba. Mari subada nikah gi matamda nikah gi khutba sonba. Manga subada walima tauba. Nikah tauba gi kaanabasing amasung tawdabagi amangbasing. Nikah dagi haibadi yumban badagi guna mayam amadagi hingi amasung santi amadi tangdu leitaba punsi fangi. Allah Ta'ala na Quran Karim da haibiri Mahaki nishani singdagi amadi nakhoigi damak nakhoigi naraktagi bibi sing semi. Makhoigi manakta nakhoina santi fangnabag. Amasung nakhoigi Mia bibi gi marakta nungsiba amasung rahmat ki ithil hapki. Allah Ta'ala na nikah gi barkatagi nikah tawriba miyoi Adubu maldar oihalli. Quran da Allah Ta'ala na hairi nakhoigi manungdagi kanagumba nupasing natraga nupising nikah tawdriba oirabadi makhoigi nikah tawhallo. Aduga nakhoigi minai nupa amasung nupising bu nikah tawbiyu. Karigumba makhoi lairarabasu Allah Ta'ala na Mahaki thawzaldagi inak khulhangani. Allah di yamna marang kaibani kumna makulloina khange. Mal marang kaina leina nikah tawdriba miyoibu Allah gi Rasool S.A.W.gi na Satan gi machin manaw amasung fattaba miyoi singda chalhalle. Hadis samad laki Allah Rasool S.A.W.gi gi manakta ekaf ko wanu paama lagbame. Rasulullah S.A.W.gi na mahangon da hangi. He ekaf nangi nupi lairabra. Mahagna hai laitri hazrat. Huzur S.A.W.gi na muksu hangi. Bandidi haibadi minai nupi laibra. Mahagna khumi laite. Huzur S.A.W.gi na hairagi nang Allah gi fazal dagi inak khullaga. Nasa na usufariba natra mahagna hai hoi. Huzur S.A.W.gi na amuksu haibirame. Adu wairabadi nang Satan gi bhai machin manawni. Kariguma nang Christian oiramlabadi pastor oiramgadabani. Nang aikhoi gi manungdagi oirabadi aikhoi na tawriba simak nang su taw. Maramdi aikhoi gi tarikadi nikah tawbani. Nakhoi gi manungdagi khwaidagi fattaba miyoidi mayum pandriba aduni. Aduga nakhoi gi asiba singi manungdagi khwaidagi fattaba asibadi mayum pandana sibaduni. Nikah da karamba potlam sing darkar oi. Nikah sahi oina bagidamak nikah gi famda sakhi anigi mamangda barakainia anigi izab ayaba piba amasung kabul tawba darkar.
नत्रबदी निका ओइरोय चही अमगी मनुंगदा अपांबा था अमदा निका तौबा याय अकाइबा अमता लेते मियामदा संदोखरिबा सफर आरबीगी अनीसुबा थादा तत्नबा लई अमसुंग लुहोंग खोंगदोंगदा बरकत लेते अवाबा तागली हाइनरु पुनमक अरानबने थांगई सेंगबदी इस्लामदा बरकत चेंदबा था अम्मा फावबा लेते अमसुंग अपांबा था अमदा निका तौबदगी थिंगबसु लेते हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइबिरमी मसा मथंतन अनाबा अमना अमदा चोंगदे बरकत चेंदबा पोट अमता लेते मकू खोंगबसु अकाइबा अमता लेते सफर थादा तत्नबसु लेते लुहोंगबद शरीयत ने यादबा पोटलमसिंग अमदी फुजुल खर्चतगी हिंगो मतम असिदा लुहोंग खोंगदोंबगी तांजादा बफ्ती सिस्टम की चनवी थोगलकने चनवी असिना मियोय पुंगमक लेपना लेपना खक्ता नत्तना चना फावबा चा थकबगी थबक तौई तसेंगबदी हदीसता लेपना चाबा थकपदगी यामना कन्ना थिंगबीरमे हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान तौरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेपलगी इसिंग थकपा थिंगलम्मे मस्जिद हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सात्र हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैहि ने हंगलम्मे लेपलगा चाबदी कमदवी हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पाउखम बिरके लेपलगा चाबना लेपलगा थकपदगी हेना फत्ते अमसुंग अमोटपा थबकने मौंग असुमनो लुहोंगबदा हराव फोंगदोकलिबनी हाइदुना जगोई इसई बेन बजाना चिंगबा सिन लांगे पोलम सिंग से शरीयत की खिलाफ ने अमसुंग हराम ने लोइनना अल्लाह अमसुंग महाकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथी न पामदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बो थाबिरपुगे पांदम अमदी इसई नोंगाई खुचु खुलाई सिंग मुथतपनी हदीस समदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइबिरमे अल्लाह ने आइबो जीव जंतु पुनमक रहमत अमसुंग हिदायत की इफुत सेमलगा थारकपनी अमसुंग मखल खुदिंगमक की बाजा ढोल पुंग तास कार्ड्स नकारा ड्रम सरंगी अकायना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुथतनबा हुकुम तौबिरके वलिमादा मखल खुदिंगी मियो यावहनगदबने वलिमा पांगथोंगनबा सेन पुबा अमसुंग मसाना ngamjaba थाक्तगी हेना खरस तौबा यादे अदुगा इना खुनबसिंगबु बार्तोन तौबगा लोइनना अफबा मियोइसिंग आलिम हाफिजसिंग त नत्तना लैता लाइरबसिंगबुसु तंगाइ फदना दावत तौगदबनी मरमदि लाइरबसिंगबु यावहनदबा इना खुनबसिंग तबु बार्तोन तौबसे ख्वाइदगी फत्तबा चाकनी हाइना ताकपीरी हदीस समद लागे ख्वाइदगी फत्तबा वलिमागी चाकती इना खुनबसिंग त बार्तोन तौरगा लाइरबसिंग यावहनद्रिबा अदुनी अमदी कनागुमना वलिमागी दावत कबूल तौद्रबदी महांगना अल्लाह अमसुंग रसूलगी हाइबा इंद्रबनी मियामदा सो तौनबा अचावरम कानबा अमना अमदगी हेन्नबा लमजेन तानबा धूम धाम तौनबा सुन्नत के खिलाफ तौबा चाकलेंदगी लापना लैगदबनी हदीस समदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापल अमसुंग मिंगोंदा सो तौनबा लांगलिबा कांगबुगी चाकलेन चाबदगी थिंगबिरमे Nungsiba Tilnausing, Nasiga Sifawadan Kaminasi, Anishuba Tangakta, Nupigi Haksing, Mapuro Vigi Haksing, Mama Mapao, Mawamsing, Mani Makugi Haksing, Matangda Kaminasi. Nungsiba Tilnausing, the video as we share to Vidno, Nikah Matangda Kanganbio. Allah Ta'ala and Haiba, Wafam Karasi, they couldn't go Amal Tobungambagi, Bangal Tonado, Pina Voice.